DA na musibona na ushara mulilo kha fulo lavo la #Cele must go nga umatsha vachili ofisini za minista mapholisa vho-Bheki Cele he vari va khou kundelwa vhukuma kha mushumo wavo sa minista wa mapholisa. Democrats, we've heard today about the 364 violent robberies, about the 67 of our fellow citizens who are murdered every single day. We've heard about our women and children who are raped every single day. But these are more than just numbers. These are people. These are your family, they're our family, and that shouldn't have happened. And it wouldn't have happened if we had a police minister who knew how to fight crime. Khuwelelo ne khoralo nana ichiya ya uri va durule mushumo iko danga murahu musi lino shango li tshi khou lila nga u shaya ha mulayo kana u sa ṱhonifhiwa hawo sa vhunga vhutshinyi vhu tshi khou ralo u gonya vhu tshiya. Vha madzangano na vhadzulapo khathihi na vhadzulapo navho vho ima kha ḽeneḽo ḽithihi na vha DA. When I think of Minister Bheki Cele, I think about the 3 people that will be murdered in this hour, the 3 people that are going to be murdered in the next hour. And I think about the 71 people that were killed yesterday, the 71 people that will be killed today, and the 71 people that will be killed tomorrow, again, under his watch. Vathu vane zviva khobulaiwa ḓuvha na ḓuvha ndi tshi amba zwino ho vhulaiwa 4 u swika pano ndi vhona nga ri maipfi a vhorine a ḓo pfala. Zwililo zwa vhorine ndi uri Bheki Cele kha bve tshiduloni ngori ha khou ita mushumo wawe ende vhugevhenga vhu khou engedzea vhafumakadzi vha khou dzula vha khou repiwa ḓuvha na ḓuvha. Musi vha tshi khou amba vhe phalamendeni tshifhingani tsha u fhindula dzimbudziso, President vho-Cele vho imelela minista vho-Cele he vha ri vho-Cele a vho ngo kulea nungo nahone vha kati na u lwa na vhutshinyi kha ḽino shango. Minista vho-Cele vhone a vho ngo wana uri vha bve mulomo malugana na fhungo iḽi. Vha lihoro la DA vha ri vhadzulapo vha ḽino shango vho tewa nga zwivhuya u fhirisa zwine vha khou ṋekedziwa zwone zwino. Vho ima lurandala vha ri minista wa mapholisa vho-Bheki Cele vha fanela u ḓirula mushumo kana vha bviswa tshiduloni itsho. Vhutshilo muhasho, SABC News, Pretoria.